Ma, saya tadi barusan dari luar. Tidak tahu sama itu. Handicap Şimdi okulumuzun zararları hocam. Orada lambalarımız filan düştü. Yusuf. Apa? Balik lagi. Lanjut tidur. Yo tidur, saya aja. Lupa lagi sirine belum. Ini kan nggak ada nih sih. Di India semua nggak kenal. Kalau terjadi tsunami, ya daerah-daerah yang merah itu yang kena. Kalau jadi itu yang parah, Pak. Astaga. Apa banjir ini? ABD. Indonesia, Aceh.